Daki hajar tanrai ki tiewdieng ki lapoi shikajing yakop pen tiewdieng ne ke Indian Orchid Festival ka beheb ha malapelong da ka ICAR National Research Center for Orchid ha Pakyong Sikkim. Hakani ka jing yakop pen inam ne ki tiewdieng lawan ban shimbenta da ki bon ki nong thung tiewdieng ki bawan na ka jala Sikkim bat na ki jala bamarjan. Na kalyang ke NRCO menta ka tenti kalakin tieu hadu sau pho hajar tingka ka khusnam la do na benta tiewdieng ba itanat tam menta usnam. Menta usnam ya ka nam la do la yo ban ra do tiewdieng Queen of Hearts na Darjeeling. Kanang ba ki pat Meghalaya kin yo ilang hadu katnu ka jingthung tiewdieng ka kentiu ya ka kamay ka ji na kalyang ka Press Information Bureau Shillong ringkat ka PIB Gangtok kalayalam ya ka kanhon jang ki shphongot ki nong tho khobor na Meghalaya ban sakhi lang ya ka ne ka festival. Habayakran bat ki babun ngut ki nong thong tiewdieng kumchu ru na kalyang ka NRCO kile tho bakane ka kamrap ka dei ka balakeu ha ka jala bat ki jala ba marjan jang ka Sikkim kile tho ru ba ka dor jang ki tiewdieng ru ka rambha ha ba nu jor bat ki we ki senteu bat dei na ka ni ka daw ba ki pat ba ki khamno sha ka ni ka kam menta usnam ki pat ba ba ye tiewdieng na Meghalaya ru ki poibon shapak yok wan thiet tiewdieng iwe ikong na umlingka ilakubur ba ka dor u tiewdieng ka rambha bat dan ki jat senteu ba shong dor da ki hajar bat phau hajar tengka.
ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया है। है। अच्छा अच्छा हमने यहाँ पे उगाया है इसका, ओके। और लास्ट ईयर भी हमने लेके आया था, इसीलिए इस बार वो 40,000 में सोल्ड हो गया। अच्छा, इसलिए अच्छा। तो यहाँ का इंडिजिनियस फ्लावर्स भी है क्या? है तो यहाँ पर का बहुत सारे हैं, लेकिन वो तो ऑस्ट्रेलियन वेराइटीज। वो 1916 में वो ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन हुआ था वो क्वीन पार्ट। कंटिन्यू 3 इयर्स कोई किसी ने बीट नहीं किया। हमने वहाँ से आके उगाया। इधर दार्जिलिंग है, हमारा मिरिक है, यहाँ तो सिक्किम का नहीं हो, इसीलिए हम वो दार्जिलिंग और सिक्किम में ये हिमालयन रीजन में ये अच्छा से उगा जाता है, इसलिए अच्छा है वो अभी नहीं मिला। 2-3 पॉट ऐसा है खिला हुआ है वो क्वीन पार्ट, इसीलिए इसका वैल्यू है। अभी इसका टिश्यू कल्चर बन रहा है, उसके बाद मिल जाएगा। The product of our society. In fact, there are 12 persons taking part in the competition and exhibition altogether, and these 2 stalls are mine. This national artist show has started since last year only. This is the second year, and there are more participants right from Darjeeling, Kalimpong, all over in other places also. But as far as the Cymbidium orchid is concerned, the participants are from Mirik, Darjeeling, Sonada, Kalimpong, and Sikkim. So you can see that you have already noticed that this time the single pot of Cymbidium has gone up to rupees 40,000 per pot. That is a record and a history, and this is because of the intensive activity of the growers, and of course the NRCO, that is a research institute here at Pakyong, has taken this initiative to organize the National Orchid Show continuously. So in the days to come, I hope if the Mela or the festival of orchid goes like this, then more orchid growers will come in the scene. And it is in fact this kind of activity also boost our moral support, is it?